Muraho ku mazina yanjye banyita Lololo nkaba nkurikirana Empower TV ndabasabye namwe muyikurikirane ni channel nziza ishimisha kandi ibiganiro byiza peace. Tumeze neza mwese aho muherereye turabasabye mukurikirane Empower TV hari ibintu byiza mwokanyagwamwe ntimworo wamubona turi mu gushira ibiganiro byiza amakomedi amasinema muzoze nyabuna gukanda kukantu gatukura ntaco byishe yo muri wane am Dimaria aka kuri Mike babwira mwabantu mwe ndabasabye uyu mwaka hari ibintu biteye ubwoba zatubwizanye ukuri none ga wamusimbira kuri Empower TV ukora subscribe kugira ngo ubandanye bane uri ankuru kumva ibiganiro byacu n'ibikorwa byacu ibi bintu bizoba byiza mwabantu mugira amahoro yayo. Hola ni Gustavo Robaze kuri microphone za Empower TV cyambere ngurikirana Empower TV ndagusaba nawe aho uri aho uherereye hose ugende kuri YouTube wandike Empower TV kugira ngo ugume ukurikirana ibikorwa byacu ico tugusaba ne subscribe like na comment kugira ngo mudushigikire murakoze cyane. Mbega byiza mwamikazi nyandiki yahageze kuri Empower TV ndabasaba inshuti zanje n'abakunzi banje bose ukurikirana ibiganiro byacu kuri Empower TV. Uko bisanzwe banyita Mutabazi Peter Jonathanson mfite amazina menshi ariko sinabasha kuyavuga muri uno mwanya muzagenda muyamenye uko bukeye nuko bwije 2021 nari uwundi ariko ubu naje nikuvye inshuro 100 kuri Empower TV. Turabasaba gukora subscribe abatarayikora kugira ngo muje mukurikirana ibiganiro byose bica kuri Empower TV. Turabakunda cyane, bye bye, ciao. Hello guys, ni Felix Nyirabarasa umwana w'inkuba hute ndabazana bishasha muri kuri Empower TV 2022 dufite bishasha amafilime mashasha comedy mashasha kurikirana Empower TV hama ukore subscribe.